Tukurune ya Kenya siasa chambira iliyo nyuma ya kithurano kinene muno nendekire siasa chagite kyo rais kuma kura cha 2022 siasa chagite kyo rais na itibia ngabana itaroma tere mwanya ikioneka kwiringira ndebe maandamano ya azimio ya nyuma ya kithurano yare kurekia agency yedra kyambira na nyongotano nende ya Raila na Ruto edire kyambira ngotano yone edire kinyechera kwingatwa kwa Rigathi Gachagua tamonini wa rais na Gachagua kuma watama mano siasa ke baichokania na rais na kinyakaborio chio na kaunti ya Meru siasa cha kwebelwa kwa kawira gitena chuningi nende na kila kirioni no gachinda 2027 na kedira airutereko omonende na Meru darakanithi na kukinya ko siasa cha ungabana abunge batatu Bario Jiji Murugara Karekembioki na Susan Mwendo bakionekane ndi kilengone ontukwegakia na kumana na bone kyo tukuboro tukudatu kurake kidira nukudugania siasa cha icha 2027 ire kuringwa ntere mwanya no irigerie wetina mbere na kinyoriti ngwe siasa ine ndiri kuringwa no irigerie kiri oritibongo yara na batune ndio kurukira namba yetu ya SMS iretina mare kinyare kunyo 23578 kana yile idatu idano mwanje nyanya kana kinyakiri mitandao yetu yo kinyaneria no twe maoni yaku na tunende tukethira tukithoma ya mwekiri ndeto chetu oro bweruare na oro bweruare nende ya martu yara twithirite tukubangana iria nandenda kuboashwa narua mbasi eretania na mutuma safari eje no official mbasi oro kuigwa tetenia na mutuma nkamurita mbasi na thaijere rukire no tena wageta kiama kia basku akikawata ngabana mutuma mbaru kithurano na kia 2027 kuyukia giti kia ngabana Bamoba MCS bakoloto ndene ya mbunge ya Meru na kiama kia UDA kwa bakayeka Rais Ruto kuchalo rengi Arimo secondary go kia madeta nyuma ya ndeto kumbuka tinibedrite bakiwa tambecha giuta tena ngwataniro ya CBA Atukida tukura tera nende chunchike mbere kero no romwanya umbani bomwanya Ndio direto hata mwekwe mwe madha yonde kile mutandao kana kinyo download app ya Weru Digital kre Play Store wedrene ndio kitu dia taira notivo kedra boyo kuloka na nyano wedro eto na ukurukira www.werudigital.co.ke mondike to mona yeto madidi oro boyo ene Purity Richard nangeto Phineas imana nandeto cheweru da mwe kambiria da ichochongwa Mwandiki mnene wa kiama kia Baz ndeni akaunti ya Meru Alhaji Mwende ugete kiama kioni ndiki kuwa tambaru mutumanto edingia na niwe nende kedera kikura mwake ni ya 2027 Alhaji aruwa yu imurunga moyu wa kiama kia na mumemba wonde no mwankedire akia dekaira ontobo kwa chiwa kayukirua itagaria kaita ni wakawa Alhaji na uriti mutungiri wa kiama kiu na kinyawa PNU Peter Munyago choite bingi vya kendegoro na batigento edingia Meru na bakedra baiba watambaru mwanike tuandeto muduri murioki na utuambiria chio Nikirikatho kia mwanya kira kiutongeretwo ni munini wa ngavana na kaunti ya Meru Norita Kiome kagutetheria arimi na mbeca cia gwitiri na mbere urimi poimera mwanya na kaunti ya Meru aramuthenya na arua arimi nkurukia 15,000 bombite kwamukira mng'arajo wa mbeca jo milioni 39 chumete ke thirikari ya county government irombi gavana wetu ke mupango jwa national government jwatanirete na World Bank 1,39,615,000 igeta KRMI 15,437 baraba kanenkirwa na arua na project yeji ikomba gutetheria kiri kuongera value chain kiri arimi ba avocado marigo kaua dairy na ikwachi na mubango jojo jugwatete 44 wards chetu cha Meru County marigo yara tuthithagia ndene ya Meru we are the best I think in Kenya
kulingana department ya agriculture we are the best in number 1 twetakire manto yole mibweria cooperative Emeru dairy amtundi is the best in Africa theoma na ingwetikia neona mira we are the best in the world kana kuinange handa outside Africa I think we are the best in the world kando na challenges ya kawaida we are the best in the world na ingwetikia out the best in the world neuna kungavana wetu akathe the best in this country theoma kulingana mlini ngavana augete no monga ngavana Meru mutumanto ithinkia etana mbere kulingalinga milango ethirikari nene na kioti kingi ni gutigira kwina mirandi mingi ire kwejaja nene kaunti ya Meru bona gavana wetu atiaja na Arua kwina wa kuringa muru na umara ndene ya Meru County achoka na manto ja mega na ikyo no ntobu kuigwa heshimiwa bakiuga gavana na gwitaniria ngugi na national government na thairi ate Meru kago tuchwira into now Nairobi onto ibwigiro bokirwa 85% ya resources cha Kenya chitiga wa national office lazima buringe camp Nairobi buchwire anto benu into na kinya bibi bikuretwa aja na Arua bijete ukurokira ke national government inda amna bu kiri kiatho giki mwandiki munene wa kiama kia ambassador ndene kaunti ya Meru Nwaraji Mwendia auga na ndi moroto jo kiama giki ni kutigira jo kugwata mbaru mutuma etana mbere no tongire bo gavana akiromba bomwe babara bare gavana ukabere no Peter Munya na Keritu Murungi no ntobo na kathari bete ke thirikari nene na batigire mutuma etithina mbere kaunti ya Meru. I am the official spokesperson na mugambo jwa kwa final bara bange bauga Nairobi ende twakinya Meru boigwa manto ambasi ni aroaji watenyo na ndauga mbasi ya stakeholder ya kuruira mutuma nto ithinkia eja gitena yonto mbasi ni erekunoga na ndenda kubwashwa na Arua mbasi eretania na mutuma safari eje no official mbasi oro kuigwa tetenia na mutuma nkamurita mbasi na thaijere rukire no tena wageta. It is that simple. It is either the party possession or you are out. Mbasi ega support mutuma na ande in future. John tukira tuendaga okiribobo tuendaga bo kweja Meru ndonasi ba uchoka Meru program wigo choka Meru imbie ngeto gochwa antobara bange bagochwa giteke angavana ibachwete kaire guteka bejete turetera batare tari baikanyaga kureta ibachwa ite na are egoro ibara umererigie mutuma na nde ibachwa ite to abaete kanya ngavana kiraito chwagete na national Munya chwagete na national tukabo support nao tigeni mutuma ajanja na tutuga support mutuma muthuri Muriuki Oro TV mutirio kangangi nangene kuna TMC bakolo toba kiama kia UDA Meru baugita boiba kwa tambaro Rais William Ruto kuyukia kibindi kibilekire kidurano kia 2027 bariwa watekumene kigitumi Ruto nendia kwithira kimakairwa na mekele akibakira kia Kenya batigare yekietano batongerete ni munino mutungeri barabo inge mbunge ne Uzipora kana ZNK MC bane ndi bedirite bakira kia kinyama bisa badirika nende kutangwe yo ya kuruta na Kenya uritungwe badirikari Mutugi kare nandetoi. Baba ni bamwe ba MCs bambunge ya Meru baraboro tina kiama kia UDA na ni ba shumiriti na roku kwa tambaru na kuweka thirikari nene ya Rais William Ruto na munini waweke dhure Kindiki bakiuga thaiji turi gati atamia mwaka jwa ngiri jiri mirongo ene jiri na kwa Rais Ruto atiomba kugerwa kigero kia tamu yonthe MCs baba kiona ni kuka thirikari je ni guchumia kujudia mawira na jare kire mukari bakiuga wekinya siasa ne cha mwaka jwa ngiri jiri mirongo ene na mugwanja ikethira ritete ngugi kuonekana na bakiuga bo bare kire murengo jwa tutam thaiji bara bonde bakuthiuruka bakiuga one term anga no term anga ambi antu bate kumenyera bakuthithia number 1
Rĩrĩa wanenkera oikia mwana oku skuru no ntundi mwalimu wa muikia form 1 tuge for example kana muikia grade 1 ile kuthai utiumba kugeria mwana na kigerio gya form 4 I form 2 tugategera thirikari yetu thai nende ikinyite gatigati tutigeria miaka ingiri na nusu ya kurita ngugi ndenda kuga thirikari yetu ni ewe kanya erite ngugi mwaka 2027 promises chonde ira president ekire na ije akatimiza before end of this term na tobati kwaria tukawa president ba kuremo ingugi tamu yathira kwa unde romba buruto genokiri thirikari yetu ikandeliver ndi nama thirikari ya William Samoei Ruto na kithure kindiki ikandeliver na ituonete William Ruto na gwita ngugi indongi muno kinya kwethira antu bate kuona matunda jara William Ruto akuthithia ngugi na itete na nakwenderea gwita turenda kuga Ruto ngugi we ni gwitika bwaga kuringana ora twitite tukionaga na gitaru gitakirwa na antu kwimwe turia mero turuga thirikari president William Ruto ni 2 term no ntuituje twathure thirikari na tutumba kwebera thirikari na twathure ituntunenkerete matunda tutionete utwe wega bwayo no ntuituje twamithurire ni MCs baraba kuga mero na Kenya bakaro jithanwa ni siasa ni untu mwankene jwangiri Jeremy na mugwanja joakinya ne boba karinga kura na bakiuga thirikari jethere bagunite bare na umabaka michokia kaire twite mbarotine na mukaa muntu kura kuringana na uria kethaitite ngugi so why fight tutigere mwaka jumu mwaka tukara kuumiria tuona tonze sevene zote ngugi baitite ri si wataenda nyumbani of which I know antu baba bakaita ngugi mudiene ne baritete mukana kiria ritingo we bathirikari nene gutigira ne bakwira kari ngogiri koritwa ni thirikari u Zendike imono akionania kumeneria waziri wa kigina John Bandi ni miarere akuga na ukakwangaratania thirikari na kithomo akioria Ruto aritingo gitaba ni baba tukwethira keberia thirikari ni awe mono akiuga baraba atonye thirikari ri kwaramo ni baba kwethira bakemwangaratania tutikwenda aritingo giba thirikari baba cause avok turenda aritibango giba thirikari baraba accountable na aritinguge baraba bagwetithia thirikari bwega na bakwaria responsibly muntu gukira uma na ara umite no tutikumenya na ara arere eja akambiria kwaria minga on behalf of the government kwa inkoria William Samoei Ruto akirinde house nonto kinya bange ba broad based ya ndio na bakwangaratania thirikari keri potrate to shawero reakwarie ni mutuge kare Gano konate arimo ba secondary ni baukete matheta nyuma ndeto kumbuka ati ni bethirite ninde bakiwa tambecha kiuta tinangwataniro ya CBA ra bethirite baisana na ira na thirikari ira niyo ninde abatire kubakaria kumania na maugoti yao bakire mathikona entere cha makuri darakari mo baba ugete bone kunyaniri bonene kirarimo bakiwa muchara yone kayogweta UK na makumania na maugoti Martin Mugambi nandatoi Thikoni ma mukuru Charles Marango nturaia makori wandia chogoria atongoria na thomi nkuthobara rurungana kenda kunogokia mukuru yuba kuganwa gitiyo ari ogo muthomi Professor Rastas Njoka muchia chagi tonga kaburbongo pie wakareke Timothy Kinegeni na bangi nkutho amwe na thomi sisi tunafikiria mambo ya college na universities. It is very important kwethwa twina institutions na ningwendaga gwitikiria uma twina challenge. If you want your ideology to be read kama ya Mr. Marango, you have to live well with people. Kiria thomi kia thoni giki kia makiarimu ndeni ya nthiguru ya Kenya kiri kupedi rauga kirienda machokio kumania na tongoria bao na nkinya kia magia TSC nonto bwa mbecha cia wirengite arwito kirire kana kumegoro alimu betu baigitwe buthuku muno na kinya batwe as unionist as the chairman there is that pain at kuri unfair deduction ionekete kiri payslips chetu ale alimu barethirite berigite after nyongeza ya CBA bakethea by smile all the way to the back ito kwenda kumea mbecha inu chiagitirwe ri igito kupeti SWAS L imbio enu
na wetho tukwerechwa turienda arimu bachokero mbecha ciao nontu utiumba kwithura kira mtu wonthe okurukira agu na kuringa payslip ya mwarimu eteke akurukite neo. Morris Njira bantu watongoria bakiama giki gia kupeta ariuge munthi baraukire mbecha cia arimu ire ngitange mugaro na metiganirio mago. Ndiuga teachers demand answers. What is that CONSOA loan? How is this CBA stipulated? Nonto bamo baleona chiringi 225 increase bangi magana mugwanja mbesa iria tutikwerewa. So ndiuria the national office NEB we demand from them but tuire CBA iji bamefafanue bwega kuringana na arimu babangwataniro ya kiama kia arimu gia KUPPET na nkinya kia arimu gia TSC batabateri kwithira mbecha ire ngitange indi ka mbecha cia bateri kwithirwa ikiongereka. Oni ngogwatanira na anene babetu ba KUPPET kuria twerecerwe niki tugiti mbeca iu nondu itugitwo thukuma nondu atureterete mbeca ciongereka na thayu te mbeca twina ire tonywa na njara igaitwo na ingi tukauga tucokerwe mbeca cietu nondu KUPPET ni atuteterere tureterwa mbeca riu itucokerwe mbeca. Kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nangire ku ni atinende munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na chamanitie na kiamabo ikundi mwanya kuma Meru njeko kimukuthima akiaria Kindiki nethirite akiwa Meru no mwanka bakithaba kiguneka kumania na thirikari rego kaiteneka ori nende abarombete kwa thirikari kanya kinethire kinga kiamawirane yayo kira Kenya kaitana kaunonekete kinyoko da kuthia Rigathi Gachagua na kumuria nende akireri thirikari ritengwe no thainende we ni mukenya wa kawaida. Watu wengi wanaona kama mchezo. Ndio unaona hatutaki kuingia kwa siasa mingi saa hii kwa sababu kuna watu wanazurura hapa. Na wao wenyewe siku ile wamekuwa na viti kubwa serikalini. Hauwezi taja barabara moja, daraja moja ama project moja ya hospitali ambao wameleta hapa Meru siku ile walikuwa na viti kubwa. Ya? Kwani Meru Hospital imekuwa na shida kutoka jana ama ni kutoka zamani? Hiyo Nithi Bridge si tumeimba tangu wakati wa mzee Kibaki na Uhuru Kenyatta? Si imekuwa hapo? Si imeua watu kwa zaidi ya miaka 30? So wale ambao wanashindana na sisi wajue safari hii mtu atasimama na kazi yake jameni. Kana atakukura Meru. Sikuwa saa ile wewe ndio uko kwa kiti. Hakuna kitu umesaidia sisi nayo. Haujatujetetea wakati unatetea Kenya nyingine, utetea hata sisi tupate kitu. Lakini ukitoka kwa kiti ndio sasa unakuwa shujaa wa kututetea. Na wewe ni raia kama wale wengine. Inawezekana? Hii Meru level 4, level 5 hospital, rais ameamrisha ipandishwe ngazi ikuwe level 6. Na already contract imepeanwa na itajengwa na Kenya Defence Forces, jeshi. On Thursday next week, mimi nakuja na waziri wa ulinzi na PS wa ulinzi na watu ya military. Tunakuja kuweka jiwe ya msingi ya ujenzi wa hospitali yetu ya Meru level 6 hapa Meru. So imepandishwa ngazi sasa. So it will be taken over by national government kama Kenyatta Hospital, kama Moi Teaching Referral Hospital, so that county government can equip other hospitals. Rais aliongea Sunday, mimi mwenyewe niliongea Sunday na nikasema ya kwamba hatuwezi kukubali ati ile maneno tumepiga hatua mbele, mambo ya elimu ya bure irudi nyuma tena, na tutahakikisha shule zetu zote zitapata capitation ambayo inahitajika, ambayo ni 22,000 shillings. Every school will get its capitation. Na serikali huwezi cheza na masomo.
Right, na ni kuma kironi ware tukona kanya kunoka indi bidana kikurikana kenende kiureketa tukuria siasa ire kuringwa ni no chidire nende kiroma kiakana kwangaratania kiruritingwe wedire nende wetwa ya moni yakuna ngichokera nkedira nkidoma yamwe yamoni yakuna inchokerete na rono ende rwawekira inya na romwanya rwegine ndi wale munarito Miriam Mawira uracherwe na wathe atena njara chekichile irono tende ngaro kulukira ndi nchokerete arunyuma yakunoka nini. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara maguricha gwete kuma magana jana na ja mirongo ere monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumero akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twethire tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Meru gweta Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka oda yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Matthew chapter 17 verse 20. For I assure you, if you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. Amen. Dial *811*461# to get Matthew 17 verse 20 as your skiza tune. Nurekete kuthoma secondary na nuguchwa kanya ga kuongera mathomo jaku ugatega kuraja Meru National Polytechnic ere skuru ya thirikari yejanaga mathomo jankathi cieguru na ere Meru County na marija Nthiburu ujukane pa mweri jwa kenda 2025 iborugori kire courses iji Mechanical and Automotive Engineering, Building and Civil Engineering, Business Studies and Entrepreneurship, Agriculture and Environmental Studies, Computing and Informatics, Electrical and Electronics Engineering, Applied Science and Cosmetology, Hospitality, Institutional Management, Fashion and Design, Odell, Virtual Campus, Open Distance na e-learning. Nontobo nteto nkoroki turiongera business yetu main campus barabara ne Ameru gweta na nyuke ne area kuina showground kana waandike email kire registrar@mnp.ac.ke kana uringe thimu namba 0719347059. The Meru National Polytechnic, Technology for Innovation and Development. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium.
This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. No tubakwithirete na mbere kwatanira sorry now ni no tujokerania atine ndi rono rwa Miriam Mawira Njeru ura wacharwe runyenjes kaunti nembu ni rono ndi rwa kyao na wikirenya mwayo ndi ura wambirie mathomo yake mwakeni wa 1992 nethirite ndi akiruta na iria uthura na muture ya kawithire nyakithira we chiari na wathe mwario ndi achirwa tena njara chiyele ende ethera akiruta irangwe chiake na maguru aruga mathina yakia mona bo yambiririe nyuma ya kona teka kurewane muingi nyuma ya chibu waone ne kurita watho ati ikwege karoke kumenyerana mwanike twandeto Anthony kathenya na liongirite moyo kurona kenige chunchi kembere yaronoro mwanya umbani bo mwanya Miriam Mawira Njeru mujari wa kana kamwe ajari ntere jaru nyenje kaunti ya Embu na ajari wa tina njara jajiri na kwithirwa agitukira muturire mumu wa mathina maingi kwambili ari munini are maise vau kegonge boys wetu ni wa vau so na nie ni mami wa kana na naciarirwo gumbana na ciarirwe ni tainjara cionthe igire ndutaga wira wakwa na maguru. Miriam ambile mathomo maetana bala bangi ende kumana thina ya kimwili aomba nyumani kwithirwa akirwa skuru ya mwanya ya antu barebe na mawathe ko uniku monini wakwa ngurite bano guo na ngirutagira mawira makwa tatwana turia twingi na thi skuru na thoma from nursery na thomire from 1992 na thongira class 1 1993 na rike skuru 205 kwa ni nthomete wata ciana ile ciingi thondomerete special schools nginya form 4 kulingana na Miriam ajari bae batari na mainya makimbesa ontu bala batumiromba kwithura kirwanja ya antu bala batina jari Miriam akele kagira nyombeana ya Jomo Kenyatta kaunti Embu kugo chief wa wetu akiuga ni ndwarwe children's home na ngitoro children's home itagwa Kivuria children's home ku na kumusie na nekarakara ku vanini na ya sponsorship na twaro riu Jomo Kenyatta children's home for the physically challenged. Miriam Mawira Njeru aidha alikuwa bwa kimwili butali bwatoge ntorani kagitagara ntu bale bali na mwathe bonekana kata majara makilumi. In our days hizo siku zetu kugia mwana wena wathe yaita bad omen kana yaita kirumi musiuri ucio so society ria mambosaga matiambosa ina very positive way kana matiambosa na taundu ukoreto wivo koguo yabindire ni ritainwe kana mbikare thivitari until I was 3 years old koguo nekari nginya na kinya miaka 3 nigetha mboke kuma thivitari riu mboke nikutane sasa na society huku nje na narikia ukoka guko njari niguo maisha mambirie kwa ruma time ga pio nundu wa treatment ya society ciana icio ciingi tondu ni nae wa mwanya muno in that village yetu ni nae kari uguo ni wa mbikari uguo ni wenga koguo andu ni mona gata kirumi mucio ucio koguo mageciria turute uyu ava tumwikiro iri twike atia. Miriam agitwarithagia muturire wae wakinyiria aria umo nyuma ya kuriki mathomo makirathi ya form 4 mbeca iria jari ntenge jeje mathomo igikinyaga muthia. Miriam agitwarithia gitaka ni kwagire na thina ya murimu mathugania aitha nyumani amba kwithirwa kilagia na kunenkerwa mbeca kathomba ni mubungu wa gicigo bunge kiae alaumira kwithirwa kija Nairobi na kwithirwa kithi na mbere kuthoma ya kinya form 4 vonivo
sponsorship ya ukirikithira na ngiambiria riu gwituma ngiona riu maisha matingithirira batondu ndu wa mbere ni ndingithie mugundari kurima ni nageragia ni kana kuona kana no mvote kurima but utia undu muvuthu muno ati ndingithie kurima ndute kivarwa kana ndingivota kuruta mawira mama twitaga manual work so nineraga ngai muno andethie mvote kuthoma nigetha at least ngewira ningivota gutumira maguru vandu ndakuvinyiririka muno na narikia form 4 ninathire kwi MP by then etagwa MP wa Mbora na no ambere check ya 20,000 na kimbira ndinjari college but before then after form 4 ndirikanaga nambire gutwarwa rehabilitation center tondu na very stressed up na life tondu ninarigagwa riu ndina mundu akunyitirira na bado dina sponsorship nimbikatia kagita kamiri makerekagira kiri mathomo mawendia kana sales and marketing aitha wathe bwa Miriam bakwithirwa ati na njara yarithi nengi nene kiri guceria attachment kambuni nyingi ikionaga tumba wira na neka diploma yo ninavitukire but the problem was the problem ya imwe attachment ninathiicaga maovisire kana ngathie kundu na by then marketing ya kururia indo ukavewa indo kathie kururia ukarivwa na commission riu most of the companies ni monaga riu ngakua indo atia koguo ngakwa ni dismissed kaigua mamamburia atiriri riu wana tugakuthomithia kuruta wira na computer taringi maybe take orders and everything riu na maguru timo njara indu gatunangira computers ngakwa ni so much discouraged kumane na thina ino Miriam macoka cukuru kairi kuthoma kagita gaka akithithagia human resource management na ICT alafu riu tondu ni mundu social kambwe ni mundu social ninacokire kumenyana na one of our lady mutumia mwe ni pilot twamenyanie nake ndiete gucerera mutumia wingi murata wakwa akimona agikora iso inspired akinambira nirenda gugutethia ningigutethia atia nikiugo kia mbere kira namwirire nienda gucoka cukuru nienda kuthoma akimburia nuthomera ndu ingi mwena nienda gwika diploma ya human resource management akimbira ningukurivira andivire the whole course mutumia ucio ningenaga nike muno etagwa Geraldine wa Ruguru Miriam athina mbere na mathomo na kumba kwithura akirikia Miriam wa wira njeru arikia cukuru na kwambire guceria wira amuja Nairobi kiri guceria wira guku Miriam agitware ni athiurukite ntere nyingi cia muja Nairobi ta mutawa mabanda wa mukuru kwa jenga society. It was very harsh but ninageranirie nayo muno koguo ninarikirie college na umariu nathi gutungana na muturire kunja vau nivo na ukire na tuika riu muciari na gia kana na coka riu nambiria kung'ang'ana gucaria mawira nimbikarite ngekara mukuru kwa njenga andu acio akuni mambise muno nimbikarite kayaba so ngigerania na muturire kulingana na Miriam wa wira njeru muturire wae wari mumu indi ni amre upambana nau ontu bobo bugitethagirwo ni tagare liae lia gwitikira ona kethura ntu baingi batali na witikio atiomba kwithirwa agitumi no giku andu ni mamonaga ta okay ni marigagwa ni mwana wikaria tato ni marigagwa ni ratumira atia maguru na kambuge andu ni mageragia kumva challenges like kambuge ni munini ukethira ciana irandu tanguo ikenda kuona ni mbikira atia nguo andu matiambitikitie andu matetikitie no ngoro ni mundu wa bata lakini ningenaga tondu aciari akwa nao ni maukire makimenda kambuge aciari ni machangire muno anani gwitikira na kwenda tondu andu acio engi mationaga takwa ningituika mundu kana takwa ningitethia vandu kana ningituika mwana wa bata muturireri kiri mubango wa Jiromba ni bwa mwanya tukaomba kwithira tukereithia ala Miriam wa wira njiromba kwithira kiruto wira umba ni bwa kiri utingugi bwae amone mendikithia mae kiri mathina maingi marama kwinjiria ntu baria bena mawathe kuma muji munene Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathinya.
Nagina kunate akaribaka enturene ya idhanja wandini anjiani bakunekite na wakivondera chaira bakuwa nende nidirete kibachoka na iria nantura ingiri iria kwebariwa kwa kagita nende nibedirete bakithangi kabone ne nyuma yankuba nende kumira na utemamwera nyumene yura nende bedirete bakire ya thina na mpango kila akaribani nende ni bakadete thirikari ya county iria watanete na banki ya Kimandeguru kubakira ndarachei. Ino ingugire thite na mbere na kurutwa ane aturi ibantura ya ithanja wamwe na kae baraende baonete munyaka gwa kubakira andaracha ya kuwatithania barabara ya kuma akae mwanka ithanja ira yumagira afamu mairi 3 nikenda bathi na mbere na gutumira nonto barabara ni ari kugitoka buru kwina antu wele batatu baingare bathiulunka seindi cia kiengu lakini njira yetu ira nene ira yombo twatanithia seindi cia maua na saindi cia mairi 3 niji uma ituretherete twina changamoto imbingi muno cia muntu umete thanja atalete yo kae anto ara ikuraria kinya na akora muno wenda iko ya watekerwa anto a ukilaneti njire no tunya bikibiki etetala na ene onjire kuthana muntu kae aturirete ara kenda aita saindi cia maoa so antu ibawiretu sana nontu Mheshimiwa na ara mwirane bura aberete nonto rira aromba kura aberete oni bampa kura kinya barabara enkameringane nonto ni ari kwa uka barabara yathukana Muriki Kanyarura ni minister wa manto megie riera na roje wamwe na MCO wa Ndianjia to Mwendali ibakinyete ntereno nikenda bathinambe na kunenkanira asset ino kiri contractor athinambe na kuruta ngugi ino bwega funded na mbesa cia floka ile ciethero ile contribution ya World Bank na county government of Meru. Waziri na timu yake bahite kubwitha kintu gitwa site handover kenda tumba kubwithirwa bridge tekarabati cie tawigirwa indarase witatia kubwithu na barabara niyo barabara era main antubakai na bairi batiri kwithwa kenda bomba kwithwa baki access area to ya maili 3 kinyana baba thoma area ya Nchunguru Primary School ni aba kilukaira yao tuyite nontu bwa erosion ile tendekete au nontu bwa ruiru kwina mirana flooding ile utendeka au kenda tumbo tethia ntu bethanja baumba kwithwa bena njirenji ayo kirugira au na kunira au ntu kya kulolia side rengi riti antu barare be kuito buru na bate kombo kiloka nontu bwa area ure ya boki binde bo konekari kudu ari ntu kwa kunengera contractor site kenda anjiriria ngwe officially na kiran karomba antu ba area iba bamukaribishe boya Baichokia nkatho kiri thirikari ya kaunti ya Meru ira tongoretwe ene gavana Mutumanto Ethingia nonto ne anjirite kuonekana yina matunda kira tukaromba nturene isapote thirikari ya Mutuma kenda tumba wita kungi na kungi groundine tukirita ngui icio nthe bukona itukurita tucokerie gavana wetu Mutuma nkatho muno nonto ria twire twamweleza twina challenge turia kariba na tuthikiririe naomba kwaria na waziri na timu yake bomba to allocate milioni 5 kenda tumba kubwithirwa a modern bridge yombo tethia kariba nture kuria lesmantu era mheshimiwa arawa gavana ora alikuwa arari obipindi lakini gavana ora alikuwa thai gavana okuritangue tukubo tucoketie nkatho sana turi kundi kia Masawi mheshimiwa wetu Mwendali kuma kae njia Wandikebe Central Petan Glass Chabari umithia bombo kana ndi ni urimi bomba kuretera murimi umithio bombo ine kinya kwina mitaratara ubatire kuthiatira kenda gutigira ati nene tikwithira ugitathara mitaratara ine amwe na kumenya niririo ngo batire kwithira kiumitha kia kendo tigete athara ni untuba kwaga urimi na kinya kuruki buro batire kwimenyera bina sare kiri gichunje ikiumia kiki murimi uri omekome kinywa na ithirite nindi akiriongaira murimi umoro menyerete ngwina no twari boti ina njirendene Urimi biashara ni burimi buria bukuretagira mari ja ngugi iria withera uritite kirurimi takiogora uria ngugi yawe ni urimi bwa nursery beds boimera mwanya ta mpoka sukuma spinach kiogora bere kuthithia nursery nguthe bwa mpoka pilipili spinach nyina itu kwenda kuthithia tukumithia cauliflower na broccoli
ngugi nayo iri magita jayo ejarira biashara itherwe ithongi achina ga season chagori jaja lo twitita janga ine ndio muno tumita nyingi lakini andiki tara mdiwa tutumita nyingi yangu tukinya kidogo hii tuina chio ondite andango muno ure jago mwike thimuna nditha itoka chingi muno ure au kabere bathondekaga tumiunda twa nasari nja ciao no endi igita rira turi kwaremere kiogora aniki challenges tiejere chianja na gutuga muntu umithia mpoka ciara kumunja kaida kugura kaida gutugurira siri ya mpoka kuthongoma iri nasari nio ni iriku siri mpoka kona kaliu ikomenyera na kwithira igita no turia iketho ineria tugaira no ntu dumping off toka kule kinye kamzi kuma na bwanthi tugaira rwagi tugaira maginyo cha kugita na nyo kwa mlimo wanke jaga kumagaria nenya kono tukauringa ndawa anti ukuria kiogora kweri gwe mpoke tigaraga otiendetie tinga na ndikala ketho gatigere kakulikini ingi nako itukaithairie kaina gagokira twakaringa ndawa na tukathithire mo twakarimira na gokira kaina gakwa kamboga ontege ku kengogire kiogora na choka ya biure bibinge kiri customer bawe iri njira ya kubathomithia ibambule biure na kabachokeria na kabero batikwanda nenya ringi kabere nyande ayiro batikwanda nginta tiu na ni onto kwina imera bingi mwanya uthondekaga kiri inasari cia kuri kiogora aniki waretere bio piu twalete kuringa na customer kuja weja agwitia na ndi wejirite mpoka akuri na kina unge ja kuria na ndi ukaigua ina gintu kwa mbare aja na nu twetire utugika biu kiogora customer bara baingi bakwiba kumana bamutire na bauma bamuru kunyoto ma twe namba yaku namba yakwe thimu 0711 233 995 kuchanio chia kimira ni ndi ichithirite ikioneka ochokera kaitakani onto bwatho kwa Djibouti yarayonekete nende kureta wirigiro na matheta bianene gikundi kia biachara kia Miranya Traders Association gikioneka kurea kwanirwa ntumiri ya thirikari ya thoko njero ya Djibouti bakiuga nende thoko etengana na kinya gutiwe urawa barwa ya kwendia mirago ntuko buriwa thirikari nende gukurukira afaire irungurwa ministry ya urimi batire kamanto werune tabure Antone Kathenya agotutariria kuma Nairobi. Kathomba nyuma mwekari twankemea kubanga nebe ya Mira James Mithika kuumili na kuthina mbele gutetera uruguru bwatho kia Mira ndi ya Djibouti na kwelithia ti kambuni Kathomba jande ya Kenya ni ithiete na mbele kwiyandikithia kiri mubango wa ndi ya Djibouti wa DCPS mwekari twakema kendi ba Mira Kenya mbene Tauki Mathi Monjori ni umile kiomni na kwelithia James Mithika atige kwa Elia Meru nonto gute kambuni no kia Kenya iyandikithite kwendia Mira mpaka thaa ino gwitukira DCPS. Monjori akiuga linki la nenkaniro nenkiame Agriculture Food Authority ya kuyandikithia kiri ndi bwa Mira ndi ya Djibouti eletikire kambuni jande ya Djibouti na guteka kambuni no yandi ya Kenya yombete kuyandikithia na ikethira urago kwaria na aina information nyingi atwire hafa bathi atire communication yo press release bamithia tana barua ya kueya na link ira tubati weta kiyo na tueta ki link ira tukethira bia company ya Kenya ibati weta kuyulilia nyumwera nanga we mukenya ni weta ukabwithia company nge Djibouti kenda ugumage platform uyulilia gwitukira thimia Monjori akithije na mbere na gutonia lewe yandikithia bwa ndi ba Mira gwitukira link ile anenkaniro link ya miafa bugu kinya muthia country ni Djibouti peke yake hakuna option nyingine hapa hii ni country hakuna option nyingine so ni kumaanisha lazima ukue kampuni ambayo iko registered Djibouti as a company. Kampuni zetu za Kenya they don't qualify. Kulingana na Monjori wendi bwa Mira ndi ya Djibouti pote batere kwithira buri maratasini indi batere kwithira bukionekana kagita kala kuga mpaka kwanirwe thokeni ya Mira ndi ya Djibouti kote ontu nobweku bonekanite bukethithika matunda yara tukuiye ya kuoneka yethire obwo iya uma
tiruo na ti pindi te kuringa we pindi eita ria thirikari uturinge pindi kana muntu wonde uturinge pindi nontu kwa sababu tutikuelewa nirikulukite katue autenjirenge nontu utwira thokwe kuoneka no tiwo kwendia kuo ikuwa kiu ni kipindi na kinya bantu antu bamira itumbe kwathurana maumano utumairwa ture mantu yotumirwo theri Kimathi Monjori kana Sakijo liwa kiorogia nkiame afa kuumiri na kwelithia umaburi na kunenkanira weru kiriwe andikithia bwa mutaratara jo tafadhali ekethira kwe official wa Ministry ya Agriculture kanafa kana ofisi yonde yomba tueleza batu twe stakeholder ba mira mutaratara yo kwendia mira yekwirwa ni ruokite Djibouti ni iriku oteke imbito kuchaniria teka wa mtumira mire kwa kinya customer ba tu nabo kinya bongwa tule bari oria imantu inabu mete aya na tukerwa pia imantu akatero tekatero cia Djibouti hakuna thoko kama soko iko procedure ni clear urakuumba afuate au rere bangi mira na endi mira yetu utendo ero ni straight forward tuthiria thoko eu twete thoko ningi kuma muji muneno Nairobi Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Right, na nikumira kende tunende ya Anthony tukutha twekara gatanta kirendero chetu ni bano tupakwithirwa tanirite naoni munatwa mathithia au karipurity Richard na ngeto Phineas Imana.